yempese shama Wontumi onko prison because of also evidence me ebusuamene wo kasa di Tetteh why ready say obedi adanse etia chema Wontumi ama chema Wontumi akogyew. Yes, Tetteh oknedi Japan Kennedy Japan the camp no or say he is ready to testify against Kennedy chema Wontumi. He is ready to stand in as a witness for the government against chema Wontumi. Na ordinary papers bibia akọ dying government and say we ni adanse owo tia chema Wontumi already say obejina adaka mu na wo di adanse tia chema Wontumi akogyew. Na insam no or the tudwa e wa TikTok live and dan opay na say no den sam ni tudwa busua yambo we ne kotie mra na wose na yebekọ no mesre say follow page ni no fama ye uwie nso a like na we kire wadwen comment section say the ade Tetteh no na say ne busua yankotie nsam Tetteh di tudwa say obe testify against chema Wontumi akogyew embra sika dodo na ya amount dodo se na yehu ye betua ama no ye pese yehu amount dodo a Wontumi ka ode no bisa no Tetteh nti nkofo say omu ye ready ebetua woka ekanu yesen ekanu yesen betua woka na yempese shama Wontumi onko prison because of also evidence me minim evidence a okita minim say yam pass evidence na yam trust evidence na ba me pacho de nti a opese shama Wontumi onko prison no wa chehye mu adu baby ba atisi anu ka wakuma asem say shama Wontumi say ni say short one be na wa asem foforo bia no aka na ya to program no so me da say sorry so say abansa pacho papa Tetteh bio mic no why politics na nti cool na ne America na say Eeii e friend say ne unkofo yi eno no emfa vote ba kokra mreba wo me nti omunjai e friend say Wontumi na nimu ni ballot box ne so Bawumia and Kennedy no many more ballot box but obi a won support me masama meka say wo bi sika bi a opese odi tua na wote say aban say Wontumi IC na de say sika no ko magege na mo de akoy deposit wo be me de so ude na che no ana ude na che me issue say me what to say yes say Republican when I person chechire mu me o person ko president na u chechire na o person ko president sisi ai unkofo ba ya obi asi omkwan obi a ho kwan so otimi kasa Ghana enu ti na o ni evidence bi anti u pa kire say asem na wo kan na ya ntro wa ho politics antro na wo twa edi asem na wo kan ho ma me kan asem ba ku bi ntro me evidence am attender dadawo nti nya wo na wo beka say me mfa me evidence meto me wo evidence ma tender already me see nya me kan baby aso omo hia chire mu bia say republic ni hia say omo be fresh for witness I'll go for the Republic of Ghana. And then the Sana me MPP ni ampa. We MPP ni ampa. Onye MPP ni. Tetteh we MPP. Onye MPP. Yes, me MPP ni. Yeah, me MPP ni. Je na ichere so we MPP ni. Je na ichere so we MPP ni. Koje long. So one fama Wontumi. Tetteh je na ichere so we MPP ni because me ntimi hu Tetteh so ko prison. Enti je na ichere so we MPP ni. Nti nim say entop ayi abana ye kwoto no. Eye Kennedy pe eni ba wo ni nti otimi sabira ni tutu amasa Tetteh bisa Tetteh asembi wonim sa Tetteh ani tina ya woni di Canada Japan ne yine no nakem Tetteh and the main control says so what obi an fasika bi an fam bra wo dia and ko je baby aso nka say Mr. Mpesa mi bisa Tetteh asem say oye nipa a onim nyansa pa mpesa mi bisa na asem obi a oye adwuma tisi e sorry me new kra no hohoro adwuma oye no why obi a oye adwuma jai obi a oye adwuma jai o obi a oye adwuma yesi sa adwuma no yempe adwuma no igu oman no ena de wa ye jai hwan ne o say ye kochine de ne kokot ani papa say I say me na me ye rob me majai and rob no any obi say we gusu a oye am robber hwan ne o say ye kochi no
Alestete yimano. Nasa oya Robin a ye hu a ye bechi. Me si o si wo jai. Ye hu kwa dia. Ti o mi say o si wo jai. Ana wo jai. Ana wo dam no ana o say first na me yan robber say me jai. Me nye biem. Any de o ye ne ne. Ana de o tu galamsey ne. Any de o no license a wa ye adwuma na wo jai. Asase no krampo no asan siesie asase no. Sa nipa no de o ye ne current any de wa ye adwuma no mo agye ne license. Hwe unhu papa Alestete mon ka no kure wo Ghana ha ye wo no de nti America ne say e wo se mumu se e ye otan na mo de tai chama Wontumi simple because unim chama Wontumi jo mama buy obehye ne excavators 500 se si a stop there stop there now so wo Ghana ha sa na obechi no obuase we will see from our son like no could doctor. Your friend is saying you first now you Dr. Mahmoud Bawumia by who kasa say kasa na who did Dr. Bawumia tem who did na yira doctors who are begging papa ben pan wo wa obeduru sami ya de chi ya na Alestete jandam we doctor no ko Mami musa the course be musa masem na msifem he Alestete say we convenant Ghana citizen I anameboa ana wajai wo da so ye wo kai say NDC for ebinum di age sika double salary e de ba de na Alestete wo so ye citizen I wo be Ghana yie die e tremadwuma pa wo ye fa ho ka wo sa afo no omo je double salary no wo ye citizen I convener meboa edi ade na ye fa ho se wo de wo gina ho ama Republic of Ghana and no cry no adwuma wo ye fa ho se le inform nko prison ono se ka se me mami na munya no se mi tu ho no wo MPP ni se me petition ara ko ma government se ye mfa wo mu e ne ya e kan ni sika we o tan Wontumi simple because Alestete mi busa sa question no Wontumi esa adwuma no kama mi tie Alestete because me follow pa sasa we pa man ti se wo ka ho asem double salary na ti o mu ko pa che nipa ya yi na afiri ni tiri Wontumi sometimes me dru ba bia party no wo pese mo say party ni because fa ma enti se nka Wontumi wo ye adwuma ma Canada anka ne wo ye no enye nyansa sem na wo ye no de wo ye no enye nyansa sem wo nya kola wo ye panimu na Mr. Morgan no so wan because enye so be mo bia be kaso ani mene ha suenyasa ebretuo ya omo ya do suenyasa what we ye panimu emotional about asama Alestete ka meanwhile Alestete Yama kwa bi on fam Braga na Nsem TV esu Alestete eda to just say die Ghana aban Ghana no aban sisi ano led by the NDC government no I already saw person omunyam omu bia no obeya aboa e be ma chema Wontumi etimi akoje wo no kire say ono no I already say obedi adanse a emu odu e de tia chema Wontumi ama chema Wontumi ya jele no de no pe ene ade a wohwehwe say obetimi aye o kire mu say oni chema Wontumi ya adwuma emre bi ya twam na enema bi anko ye no hunti no e ho tan ti no obedi adanse etia chema Wontumi ama chema Wontumi nso no akoje lebusuya aya asem kese ya empifo mo TikTok ese na Alestete sana wo kan dia na chese wo no wo ye wudini a e wo se yesuro isan say so betimi dia adanse etia wankasa wonua ama na akoje wo because of asem bi esem na bi atwam dia ene na wo ye wudini na chese amanfo nsem o mo allergy say chema Wontumi case yakoso nyina no kene Japan camp no enem hu bi no na chese betimi aye no kre isan say asema wo kan no chese betimi aye no kra ebusuya enya asem keto ho no mo Ghana fo any MPP for kire say Alestete eye wudini a nyame betua ne ka chese busuya nya asem keto na minim de ntia as a member of the New Patriotic Party no obeka sa okwa di adanse de tie wankasa party ni na yemfa ne nkoje wo just because oni wo camp na ma asem wo kan ye o say nka chema Wontumi wo kan the camp dia he is not going to do that
which means whatever he is doing, you know, it is out of hatred. I don't know oye the oye and say bia or dance bi. A year ubia a one you say the influence that Wontumi have no ne papa can Japan nation nibi. And therefore he is going to make sure obedi dance krumu adansi krumu e de tia Wontumi ama Wontumi akoje we yen some of the to dwa TikTok live and no pay busia be sure say wo a wo hwe me no obu afu na wo busa say Tetteh no sampasa na say also obedi adansi tia on one party ni because nipa ni in the camp there and then na nipa no adwenbone woni tirim then na wo dwene e fa asema la Tetteh de betu adwa yi ho say obedi adansi de tia Wontumi na akoje wo no woni ne ya adwen ana woni ne ya adwen woni ne adwen a ma yehu de ntia woni ne ya adwen se woni ne enya adwen so a ma yehu de ntia woni eno enya adwen ha ye Ghana Nsem TV say de we make can message so we bia na subscribe to the channel on fama yen we are make sure to be like it it's like never bu ama man follow so heading and san ka be enye bia hwe we so no akere wa adwen comment section be dia am je so any promise.